certainty. However, the people in power expect the public to remain a silent spectator. Any voice against the Karbi Amai. However, the KSA shall not remain a silent spectator. Crime is a crime, and we the KSA stand against the injustice to the society. Examples must be set that crimes against the society will not go unpunished. The officials of concerned department and contractor, Sri Chiranjit Agarwal, must be booked and arrested with immediate effect for causing death by negligence under Section 304A of the Indian Penal Code and other relevant sections. The KSA invite high-level judicial inquiry into the executions of the pathetic quality solar light post installations before more lives are claimed or more people are injured. Press statement issued on behalf of the KSA. Signed by President Bisnuram Panjok, Karbi Student Association's Difu District Committee. The people of Karbi Anglong are aware that on 24th of November 2023, late Mr. Konpai Pator, an octogenarian man of 85 years old, was accidentally or unfortunately or tragically caused death due to the poor installations of solar light posts near a DTO office in Difu, Karbi Anglong. This is a very unfortunate incident, and we, the Karbi Student Associations, we express our condolences to the families and also to the buried families. So in regard to that, we, the Karbi Student Associations, would like to place some demand on behalf of the family as well as on behalf of the general public of Karbi Anglong. Well, the current incumbent government of Karbi Anglong Autonomous Council, as well as the government of Assam, as well as the government of India, are initiating different and brought multiple developmental projects here in Karbi Anglong to bring all around social and economical development here in Karbi Anglong. So installation of solar power street light was also one of the developmental projects initiated by the Karbi Anglong Autonomous Council and its department. However, due to uses of substandard quality of materials by the contractor as well as the concerned department personnel have caused a huge concern for the general public. So we therefore, we would like to the Karbi Anglong Autonomous Council as well as to our government of Assam that to thwart or to prevent such kind of incidents recurring over and over again, we would like to appeal to the Karbi Anglong Autonomous Council to immediately initiate or constitute a judicial inquiry as early as possible to uncover the incidents that have occurred on 24th of November 2023, where Mr. Konpai Pator have lost his life. So we demand a judicial inquiry as early as possible, and also we the Karbi Student Associations also demand that an immediate action against the contractor, against the alleged contractor must be initiated by the Karbi Anglong Autonomous Council, and also if any department personnel are involved in malpractices, then those persons, those government officials should be booked as per the law constituted by the government. And also, lastly, the demand that we would like to make is that formation of committee to review and reassess the status or the condition of the current street lights here in Difu. We demand that this
This review committee or assessment committee should be instituted as early as possible here in Diffu Karbi Anglong, because the general public have seen it, and we, the Karbi Student Association, also seen it, that the conditions of the street light here in Diffu are in a very bad shape, and which need an immediate repairment, or which require immediate attention from the concerned department as well as from the contractor. So we appeal to the Karbi Anglong Autonomous Council and also the concerned department to form a committee as early as possible to review and to reassess the conditions of the street light, so that we can prevent such kind of unfortunate incidents over and over again here in Diffu as well as in other parts of Karbi Anglong. And also immediate, severe and immediate actions need to be taken against the alleged contractor, and also to all the department personnel who are involved in the installation of solar power lights here in Diffu Karbi Anglong. So that is a few of our demands that we would like to make to our Karbi Anglong Autonomous Council and also to the government of Assam. So now we would like to request the family of the victim to share their viewpoint. Nana rokom babe through different sources বহুত মানুহে জানিবলৈ পাইছে, এইকাৰণে সেইবিলাক কথা কৈ নাথাকোঁ। এতিয়া মই ক'বলৈ খোজাটো, মোৰ দেউতাটো 85 বছৰ প্লাছ হৈছে চাৰ্টিফিকেট হিচাপতে, আৰু আচলতে কিমান হ'ব আছিলে নাজানে, 90ৰ ওচৰা ওচৰি। তথাপি আমি ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক পৰিয়ালবিলাকে আশা কৰিছিলোঁ যে তেখেতে এটলিষ্ট আনাদাৰ 10 years জীয়াই থাকিব বুলি পেলাই। ধৰি লওক 10 years নাথাকিলেও 5 years গেৰেণ্টিড আছিলে। তো তেখেতে এতিয়া পেঞ্চন পোৱা মানুহ 40,000কে যদি 5 বছৰ জীয়াই থাকিলে হয়, তেতিয়া তেখেতে 40,000কে মাহত হ'লে 24 লাখ 5 বছৰত কামাই পেলাই মানে ঘৰত দিব পাৰিলে হয়। মোৰ সৰু ভাইটিটো ঘৰত আছে, বিয়া পাতিছে, ছোৱালী এজনী আছে, তথাপিও মানে হি ইজ নট প্ৰপাৰলি এমপ্লয়ড, হি ইজ নট পাৰ্মানেণ্টলি এমপ্লয়ড। হি নিজৰ ঘনীয়েকক লৈ পেলাই, জীয়েকক লৈ পেলাই মোৰ দেউতাৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট আছিলে। আৰু আমি বাকী ককাই ভনীবিলাকো আমি অলপ নিজৰ ভৰিত ভালকৈ থিয় দিয়া নাই, কিন্তু তথাপি আমাৰ ভাইটিৰ দুখটো, ডিপেণ্ডেঞ্চিটো চাই পেলাই আমি দিগদাৰ কষ্ট নিদি পেলাই আমাৰ দেউতাক গোটেই তেখেতক মোৰ ভাইটিক সহায় কৰিবলৈ দিছিলে। এতিয়া 5 yearsত মোৰ দেউতাই 24 লাখ কামাই দিলে হয়। 24 লাখত তেখেতৰ খোৱা বোৱা খৰচত 5 বছৰত 5 লাখ গ'লে হয়। তেখেতৰ বয়স হোৱাৰ কাৰণে তেখেতৰ হেল্থটো চিকিৎসা কৰা দাৱাই পানীৰ কাৰণে দৰকাৰটো আৰু এটা 5 লাখ গ'লে মানে 24 লাখৰ পৰা যদি 10 লাখ গুচি যায় তেখেতৰ ওপৰতে খৰচ, খোৱা লোৱা দাৱাই পানী, তথাপিও 15 লাখ 14-15 লাখটো বাচিলে হয়। সেইটোৰ লগত মোৰ ভাইটি তাৰ পৰিয়াল অলপ কিছু সময়, যেতিয়ালৈকে তাৰ মানে চাকৰিটো পাৰ্মানেণ্ট নহয়, তেখেতে এতিয়া তেওঁ, মোৰ অসমীয়াটো অলপ ভাঙা আছে দেই, মোৰ ভাইটিটো এতিয়া মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টত এটা টেম্পৰেৰী পাৰ্মানেণ্ট চাকৰি নহয়, টেম্পৰেৰী চাকৰি কৰি আছে, 10-12 হাজাৰমান পায় নেকি। সেইটোৰ লগত তাৰ চলাটো অসুবিধা। তো টকাও যদি কৰবাৰ পৰা যদি কম্পেনচেশ্যন আহে, 10-15 লাখ টকাটো একো নহ'ব, দুদিনতে এদিনতে শেষ হ'ব। তো কোনোবা ফালৰ পৰা চৰকাৰে হওক বা সেই কণ্ট্ৰেক্টাৰে হওক বা যিকোনো অৰ্গেনাইজাৰে হওক, যদি সহায় কৰিবলৈ ইচ্ছা, আমাৰ দুখটো দেখি পেলাই মোৰ ভাইটিৰ চাকৰিটো যদি পাৰ্মানেঞ্চি পচিবল যদি আছে, সেইটো কৰাই দিব পাৰিলে চিৰকালৰলৈকে ৰাইজক, চিৰকালৰলৈকে কাৰ্বি আংলঙত, অসমত আমাৰ মনত থাকিলে হয়। যদিও নেগলিজেঞ্চ ইদাৰ অফ এনি ডিপাৰ্টমেণ্ট অৰ দ্য কণ্ট্ৰেক্টাৰ হৈছিলে, সেইটো আমাৰ মনৰ পৰা ওলাই যাব। আৰু আমি এতিয়া আমাৰ ডিমাণ্ডবিলাক তেনেকুৱা ডিমাণ্ড আছে নাই বুলি কয়, আৰু আমি যদি ডিমাণ্ড নকৰোঁ, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৰেকৰ্ডত কোনো মানে হেৰি নাথাকিব যে এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈছিলে। এতিয়া মই মানে এইটো ফুলিছনেছ কম নে এইটো ৰেছপনচিবিলিটি নাথাকাৰ কাৰণে কি হৈছে সেইটো মই ক'বলৈ নাযাওঁ, তথাপিও ক'ৰবাত কিবা এটা ভুল হৈছে, অভাৰলুক হৈছে, সেইকাৰণে সেই পাইপখন পৰিলে।
কাৰণ এইটো অভাৰলুক হৈছে বুলি কোৱাটো গম পাওঁ কিছুদিন আগত বোলে এটা ট্ৰাকে বোলে